de la résistance, FCR en sigle, Bureau politique. Déclaration politique numéro 002, FCR, BP, 2025, portant adhésion du FCR à l'Alliance Fleuve Congo, M23. Nous, leaders, membres fondateurs du Front commun de la résistance, FCR en sigle, basé dans le nord et le sud Kivu, vu la mauvaise gestion du pays par le régime de Kinshasa, caractérisé par des promesses non tenues, les détournements, la dislocation de l'unité et la cohésion nationale, les violations des droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme, vu la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouve la population de la partie est de notre pays, considérant la situation sombre de la politique actuelle de la République démocratique du Congo, dont les gouvernants de l'Est et les gouvernés mourir dans plusieurs entités du pays, notamment Beni, Lubero dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Ituri, suite aux exactions des ADF MTN et les FDLR dans le Rutshuru, considérant la mauvaise volonté des autorités du pays de ne pas prendre en compte les multiples sacrifices des groupes d'autodéfense en leur privant la logistique pour une défense de l'intégrité du pays, prenant en compte le comportement d'une haute trahison des FARDC qui, au lieu de défendre la nation, s'étaient transformés en des commerçants et des trafiquants de minerais, étant donné que leur manière de se retirer dans plusieurs entités sans motif, en pillant, violant, tracassant la population, prouve en suffisance que les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Wazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi et conscients de la souffrance de la population, vu notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vit la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous en fait de barrer route aux ennemis de la paix. Fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole. D'une haute trahison des FARDC qui, au lieu de défendre la nation, s'étaient transformés en des commerçants et des trafiquants de minerais, étant donné que leur manière de se retirer dans plusieurs entités sans motif, en pillant, violant, tracassant la population, prouve en suffisance que les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Wazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi
et conscient de la souffrance de la population, vit notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vit la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo-Bar M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous en fait de barrer route aux ennemis de la paix. Fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC-R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole. Voilà la population qui exagère vers Nyabiondo. Tout le monde se déplace vers Kachebert. Nyabiondo en panique générale. Batu yote banakimbia. La situation est compliquée. En tout cas, Nyabiondo, situation imeshia aggravé moi ça. Batu banakimbia. Parce que walikuwa kwa ligne de front. On ne sait pas la réalité c'est quoi. Bako natambia adui comme niveau ya bonde. Mais on ne sait pas la vraie vérité c'est quoi. Sisi tuko tu mwingine ya Nyabiondo hapa. Hapa ya huyu ni Musa anakimbia. Mzee unaenda? Sawa, si tuko tu mwingine tutawapasha. N'umuhuzabikorwa bya Twigwaneho Fande Kamasa, welcome, muraho neza. Muraho munyamakuru. Twabagendereye umunsi dushaka kumenya uko umutekano wifashe nyuma yuko mwigaruriye akarere ka Minembwe ndetse n'akamikenke, ubu zifashe gute, niki muteganya gukomeza gukora kugira ngo mukomeze murinde abaturage b'akarere ka Minembwe, mubarinde mu mutekano mwiza n'amahoro asanzwe? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Umutekano urahari, ariko ntabwo uragaruka 100% mu turere twose, Minembwe, Mikenke ndetse n'ico hagati. Iki cyumweru twararwanye. Natekereza ko nshingiye wenda ku wa mbere w'icumweru dutangira iki turimo, twahuye n'ibitero bikomeye cyane. Hano Minembwe baduteye mu marembo menshi, hafi amarembo yose ya Minembwe ndetse na Mikenke n'ico hagati. Ariko izo ntambara zose twarazirwanye kandi umwanzi twabasha kumusubiza inyuma. Rero ikigenderewe n'ubundi dukomeje gushiramo imbaraga kugira ngo tubashe kurekipera akarere kose muri rusange, yaba Minembwe, yaba Mikenke, kugera ndetse na za Gahoro n'ahandi. Icyo nicyo kigenderewe kandi bifite intego yo kugira ngo abaturage batuzwe, abantu bose basubire mu mihana yabo bahozemo kuva mbere, igize imyaka myinshi idatuwe. Mibundi iturwe, Kamombe iturwe,
ico hagati giturwe, indondo y'Ubuvira, amaperifera ahatari hatuwe haturwe kugeza na za Gahoro na Rurambo. Iyo niyo ntego yacu nyamukuru yo kuba turi kurwana. Nabaheza Paul cyane gutakaza intwari ikomeye y'ubwoko ndetse n'umuyobozi wa Twirwaneho General Rukunda Makanika. Uyu munsi akaba atabarizwa muri mwebwe, abenshi mbona bandika ko gupfa kwiwe cyangwa se gutambuka kwiwe gushobora kubatera indege nkeya wenda ntimukomeze urugamba ko bikwiriye. Mwabasubiza iki? Icyo twabasubiza, icya mbere ni ukubaheza mpore abanyamurenge bose muri rusange na Twirwaneho. Icya kabiri ni ukubahumuriza, abo babivuga ni abaca intege kandi abo ntibobura, ariko umukuru wacu General Leti Afande Michel yaratuvyaye, araturera, aradukuza, atugira abagabo. No munsi wa none ashobora kuba yapfuye ariko ibitekerezo ntibiza bipfa. Yapfuye umubiri ariko ibitekerezo bye biracahari, nazo bikituyoboye, kuko ubundi hayobora system yari yaramaze kuyubaka, ni wigejeje aha igeze. Niyo mpamvu bidateye ubwoba ko uno munsi wa none kuba tutakimufite bishobora kurangirira aha. Ubundi turakomeye kandi turakomeje, intambara tuzazitsinda. Ikivi yaragejeje aha tuzacusa kandi amahoro yaratuyempurimye. Ubu turi abantu b'abagabo bashobora gufata en charge umutekano w'akarere kose, kandi amahoro akaboneka kuko niryo rage yadusigiye. Ejo bundi mwatangaje icyama MRDP, nimba kivuze neza bivuze iki? MRDP birasobanura ni Mouvement Républicain pour la Dignité du Peuple. Twirwaneho nibyo twaragitangaje, narabibonye mu makomunike yacu ndetse n'umuyobozi wacu General de Brigade Charles Sematama yabivuze ku maradiyo. Ngira ngo abantu bose barabyumvise, bamaze no kukimenya, bamaze no kucyakira. None kuvuga ko biriya ntabwo bishobora kuba ari yo ntandaro wenda y'ibi bitero bikomeje kwisuka mu karere ka Minembwe, bakumva ko wenda ari izindi imbaraga mwazanye bigatuma ko leta ya Kongo nanone nubwo yabikoze ariko ikarushirizaho kugira ngo ikomeze kubagaba ibitero? Ntabwo ariyo mpamvu, kubera ko tugize imyaka irenga 8 turi mu bitero, kandi ntabwo ari bwo bwa mbere dutewe ibitero bingana nk'ibyo dufite none. Tubigizemo igihe, biriya wenda n'ababivuga byaba ari urwitwazo, ariko ni imigambi bagize igihe barateguye n'ubundi bagikomeje. Kugeza ubu ngubu ni ikihe cyizere mushobora guheza abaturage b'akarere ka Minembwe gukomeza kubarinda umutekano neza? Ngo nibo ni abadimu bwabo, abaturage bo mu Minembwe turakomeje kubashakira umutekano kandi tuzawugeraho. Rero bakomeze n'ubundi batwizere nk'abana babo kuko turi abakozi babo. Rero tuzakora ishoboka byose kugira ngo tugarure umutekano. Hanyuma reka ngende ku bantu wenda bita akagara, kubera ko akenshi na kenshi bakunze kuvuga amagambo atandukanye y'incantege ku batuye kano karere ka Minembwe. Mwe nk'abayobozi batwirwaneho mwabasubiza iki, mwababwira iki kubijanye n'ibyo mumaze kugeraho? Mwavuye kuri level yo hasi, umaze no kwigarura akarere ka Minembwe kose mwirukanye igisirikare cya Kongo, niki mwabasubiza mu magambo? Ndantangara n'abantu batinda kubitwa n'imbara akagara, kugira ngo wenda sinakagara kuko numva ko iyo ukurikiranye amateka y'abakera bavuga ko akagara ngo yari inzu y'abagabo bicaragamo, naho bariya bo ni bamwanga mwabo. Rero baratwe tugira umwanya wo kuvugana nabo, kuko n'abaza birwa baza n'ibyo bavuze bakabishyira no ku mbuga rusange, twe tubona ari ukubaheza imbaraga. Rero icyo twababwira nuko twebwe ntabwo badufite, nta nubwo ducitse intege, ahubwo icyo tubasaba nuko basubiza ibitekerezo ku gihe. Nubwo baba barakoze amakosa cyangwa baravuze byinshi bidakwiye, ariko igihe cyose iyo umuntu atekereje ko yayobye akagaruka, nta rubanza ahari kera ni kare. Iyo ni rekomandasiyo twabaheza. Naho ibyo birirwa bavuga basakuza, ayo ni amastrateji yabo kandi tuzi ko bakoreshwa n'umwanzi. Turabizi barabigerageje kera bashaka kuducamo twebwe ubwacu nka Twirwaneho. Bakavuga ko twashwanye, bakavuga ko twadufungishanya, bakavuga ko twicanye twenyine muri twe, ariko izo zose ni imbinu zabo zo kugira ngo badusenye. Ariko ntacyo bazageraho. Icyo tubasaba
nuko bakwirekebisha bagasubira ku murongo w'ubwoko kugira ngo nabo bakorane n'abandi uko barakenewe, nta mbaraga dushaka gutakaza. Icyo nico twababwira. Ikijanye n'abanyamurenge muri rusange ni ukuri ni ugukomeza kubashimira. Abanyamurenge 98% bafatanye mu nda kurwana no rugamba, ni nayo mpamvu rugeze ahangaha. Abantu bafashe imikingi itandukanye, niyo mpamvu no munsi wa none urugamba rugeze ahangaha. Rero tukaba twababwira n'ubundi ngo bakomereza aho ngaho, be gukomeza gushukwa n'abantu bakoreshwa na za leta. Turabizi ko dufite abantu benshi bakora muri leta, ariko tukabafana gusa. Ikibazo c'abariya bantu bafunzwe ko badufasha kugira ngo umutekano wabo ube asire, ko twari dufite impungenge ko n'ubundi nibaramuka banafunguwe bicwa mu mayira, ariko n'ubundi babasize mu mapurizo, kandi twirirwa twishima ngo dufite abajenero ngo bacu ngo bari muri leta, ariko badafite ico batumariye. Rero ikintu c'abarangamutima kigomba kurangira. Uzi ufana umuntu cyangwa ukurikira umuntu kubera ko afite ico amariye ubwoko, ariko ibintu za fanatisme by'abantu bafatikanije n'abagambanyi batwica, ico abantu bagomba kugabanya. Twarekomanda abanyamurenge bose kuva mu bintu by'amarangamutima bakareba ibifitiye ubwoko inyungu n'akarere muri rusange, kugira ngo tubashe kurenganura ubwoko bwacu. Kandi nta gihe cyo gukina kigihari. Ubu turi mu ntambara ziremereye zatumazeho ibintu n'abantu. Niyo mpamvu abanyamurenge batagomba kwirirwa gusa basakuza ku mbuga, ahubwo bagomba guhaguruka bakaza bakarwana. Dufite abasore ibihumbi n'ibihumbi banyanyagiye mu mijyi itandukanye. Abasore bose bagomba kuza bakarwana urugamba, kubera ko ni urwabo, rurabareba, kandi ko bararwanira gakondo yabo, ko bararwanira n'abavyeyi babo. Niyo mpamvu abanyamurenge hirya no hino abari mu bihugu bitandukanye bagomba kuza kurwana no rugamba, bagafatikanya n'abandi bagize imyaka myinshi barwana, kuko ikiguzi ca buri wese kirakenewe hano kuri gakondo. Hanyuma Afande Kamasa, hariho ibikorwa bikomeje gukora mu karere ka Minembwe ziteza imbere, aho muri centre n'uyu munsi w'Ikosho hariho imiganda barakora. Mbese ibyo nabyo bihagurutsemo cyangwa se n'intambara gusa, bikwiye ko hari n'abantu bari hanze y'akarere ka Minembwe bakeneye kubona ishusho y'akarere ka Minembwe mu karimo. Nibyo ibikorwa n'uyu munsi twakoze umuganda, kandi turakomeje, kuko urabizi n'igihe leta yari yitwa ko ari leta ikiri hano, n'ubundi twakomeje gukora muri makondisiyo agoye cyane, ariko ntabwo tutakoze. Ngira ngo murabizi imihanda yose iri hano, twageze aho dukora no muri 300 metre na brigade. N'ubu turakomeje ko turakora. Rero tuzabikomeza ibikorwa by'iterambere, imihanda, kubaka ibiraro, izo zose tuzabigerageza. Ikindi uranakoze cyane kubaza icyo kibazo, turashaka ko abantu bahaguruka cyane gukora, nubwo turi mu ntambara ziremereye guhinga, kuko turi gusansibiliza nyine abantu kuza gutabara. Abantu n'ubundi bazaza, turabyizera ko bazaza kandi ku bwinshi. Abo bantu bose bazakenera kurya. Niyo mpamvu abaturage bose batuye Minembwe ndetse n'utundi turere tw'Umurenge bagomba gukura amaboko mu ihuzu, bagahinga cyane kugira ngo bazabone ibyo bakiza abana babo baje babatabara. Reka tujye ku musozo, tugana ku musozo w'ikiganiro, tuje ku bijyanye n'akarere ka Minembwe muri rusange. Mugafitiye iyihe plan nyuma y'uko mufashe kwirwanya mufashe mu karere ka Minembwe, haba ku mahoro, haba ku mutekano ndetse na development? Ibyo turabifite, ko turagerageza gushaka umutekano, kandi ndatekereza ko ubu ngubu ari intambwe imaze guterwa. Umutekano, amahoro, ko turagerageza kubishakisha, ariko n'iterambere ntabwo risigara inyuma. Mvuye no kubisobanura, n'ubundi mwabonye ko uyu munsi amasarongo y'uwakorwa, sarongo tuzazikora, zaba iz'imihanda, zaba izo kumobiriza abantu kubaka amazu ya kijambere ajanye n'igihe, ndetse tuzakora n'ibiraro, tuzamobiriza abantu no kubaka n'ibindi bikorwa remezo muri rusange. Ubwo rero turacyari mu ntambara ziremereye, ariko mu minsi mike abantu bazagerageza kwicara hamwe, twigane n'ubundi n'inzego zisanzwe ziyoboye zishinzwe administration, turebere hamwe icyokorwa kugira ngo dukomeze guteza akarere kacu imbere.